برنامه گنده ما رزو سلاف مجرمه ایرو نافچه تلگاری مویا لسر باجار سواسه تلگاری مو آنگو گرین جحفده نافچه سواسه یکه لکردستان پشتی ارز رومه باجار که هری زیده نافچه و هنه سواسه تلگاری موجی یک جوان نافچه نکود که و سر سینور قیسریه لسر دیروکا نشتجیبونا نافچه گلک گوته گوت هنه تی گوتن رونشتیه کو آسوریان لسر سینور روجلات تابال وکی تلگاریمو و دچافکانین ایبرانیین سردما کونار دا وکی توگار محته بناف کرن تلگاریمویه دناف سینورن گنده شغل دا شکفتین زناران هنه اف شکفتین کو لگلی شغلن د سردما هیتیتیان دا هاتنه چه کرن دنویسن سر وان دا جی تفهم کرن کو اف شکفت بریا زاینی د سردما هیتیتیان دا هاتنه چه کرن دما کرال هیتیتی سپیلیلوما یکم 1344 و 1322 بریا زاینه دا د سفر الدجی هوریان دا باجار تاگاراما کودکه و روجلات به دست خه هن لیکولینر وی باجاری به تلگاری مو وگریددن د سردما سالمانازر سیم دا 859 و 824 بریا زاینه آسوریان نشتجیبونا تلگاری مویا لسر سینور روجلات ولات تابال گرتن دوان تمنان ده نشتجی دجیه کی گرینگ دبو جبرکو او لسر ریا و گوستنا ولات تابال به ولات روجلات را بسایا دشتن گلیه بو هر وها هبونا کانزاین حسن لحرمی گرینگی رونشتنا کونار زیده کر ده آنتیکا کلاسیک ده نشتجی بناوه گورانیا انگو گورانیا دست بکر ده سردما امپراتوریا اهامنشتا نافچه دنا سینوره دربگیتیا کاپادوکیا ده بویه و ده سال 330 بریا زاینی دا جعالی کرالیتا ماکدونیایی و هاتیه داگر کرن. لی پشتی کرتدمه که دیسات که و دسته خاندانه که که کرالیتا کاپادوکیا آوا کربو. اف خاندان جی گریتایی دربگیتیا اهامنش بویه. ده سردما کرالیتا کاپادوکیا بریا زاینی 320 پشتی زاین حفده دا کو جعالی استراتیگوس و دهات رو برن دناف دره بگیتیا سارگوراسن ده جی کرتیه. ده دستپیک حکمداریا تیگران دوین ده جعالی قرالیتا ارمنستانه تی بدست خستن و پشتی کرتدمه کی به پیشنگیا لوسیوس کورنلیوس سولیا هزین ارمنیین کمارا رومای تک دبن و خواه دکن بن قرالیتا کاپادوکیه. به وکشین رومای حرم تمی دنافبرا ارمنی و کاپادوکیه و دست دکو هره. و ده سال 69 بریا زاینه ده انجام مخابره تیگرانا کرده که به سرکفتن کمارا رومای به داوید به با آوایی که ماینده به قرالیت کاپادوکیا و تگردان. هرین پشتی که امپراتوریا رومای قرالیت کاپادوکیا الحاق کرد دناف پارزگاه کاپادوکیا دا جیگرتیه و پرچبونا امپراتوریا رومای د سینور امپراتوریا بیزانسن دا مایه. دنیوه که 100 سالا 11 دا هرم جعالی اکنجین ترک و به ایریش را روبرو دمینه و د جنگا ملازگره یا سال 1071 دا دکوه بن سروریا دانشمندیان. پشت را به دوره را سلچوکین آناتولیای مغول، ایلهانی، ارتنایی، مملوکی، دولقادر اوغلاری، تمور و عثمانی لهرم حسب خود بزینن. تلگاری مود سال 1869 دا ستاتویا نافچه گرتیه. دما دستلاتداریا عثمانیان دا یک جیین کو ارمن لدجیان بو و جرا گیورون دهاتا گوتن. پشتی قرکرنا ارمنان ناو گیورون وکه گرین هاتیه گوهرتن. اف جی تکلداری رشگریدان کومکوژیه یکو هر دم قادا گرینه بویه. ناو نافچه هری کبن دقیدن هیتیتیان دا تلگرما درباسته به. هر وکی تگراما، توگراما، گارماجی هاتیه گوتن. ناوی کو ایرو ترک جیرا گرن دبیجن، ناوی گرینه کو کوکا خواه جه ارمنکی هاتیه گرتن. لناوی نافچه بکردی تلگاری مویه. اف جی تکلداری زیدبونا تل و گرین لحرمه. لحرمه بدهان تل هنه کو نافچه ناوی خواه جوان گرتیه. اف تلکین مجارا بعثه زیدتر لعالی باشور روژاوا باکور روژاوا و روژاوانه. لدردورا گنده گربوزک، کانیا کوان، چالا کروشکان، کانیا بچوک و کنجی لحرما گندن چاملی یورت و گلی بوجاغی تلبلوجک، تلدده، سراتوزاخ و چند تلکندن هنه. لروژاوای گنده آخپناره آبوزر پجوک و مزن باشور هرچان و سیوری هنه. تلتختک و وار هرچان لروژاوای بک بنار
kuna roviyan şat û estiyê devê li Bakur dimînin. Li herêmên gundê Kindiralik û Guneşê til û girên bi navê Axbaba, Gaspolat, Şoge, Bîra Kor û Zinarê bizinan hene. Li Celikan, Kelhusên, tilê Çirîşkan, Doşek û Ortaçal hene. Herêma gundê Şogenablayê bi til û tilikên bi navê Qerepinar, Hatuka, Kel, Çal, Çifte û Çiyayê Kevan tê nasîn. Wekî din jî Dolî Baba, Koroğlî, Xertelqeya, Girdewlet, Qeredağ, Kaf, Qerekaltîk, Qeregeh, Tepikê Boz, Dirikan û gelek tilên wisa hene. Di navbera salên 1807 û 1915 da jenosîdên mezin li dijî Ermenan pêk hatin. Desthilatdariya dewletê li ser navê Ermeniyan her zilmê rewa dîtiye. Di sala 1915 de qetliyamên mezin li dijî Ermeniyan pêk anîne. Aydê wan çi hebûne li ser navê Mislimaniyê tune kirine. Dêr û keşîşxaneyên wan yan rûxandine yan jî veguherandine mizgeftê. Weke erdnîgarî, navçe dikeve nav parêzgeha Koçgiriyê. Parêzgeha Koçgirî ji tevahiya navçeyên Sêwasê, navçeyên Tirsekan, Hekîmxan, Argeh wan û Arabgir ên Meletî, Reşadiyeya Toqadê û Qeredûz û Mesûdiye yên navçe li gor ciyê xwe çargoşeya Sêwasê, Meletî, Gurgum û Qeyseriyê ye. Li Rojhilat Arende û Tirsekan ên Meletî, li Rojava Pınarbaşî û Sarz ên Qeyseriyê, li Başûr Avşîn û Albistan ên Gurgumê, li Bakur Arangaya Sêwasê hene. Navçeş Sêwasê 137 ji Meletî 140 ji Qeyseriyê 109 kilometre dûr e. 69 hebgund û gelek mezre li ser tilgarî mane. Erdnîgariya navçeyê ji 1726 kilometre qare pêk tê û ji astanavê 1305 metre bilind e. Nüfusa navçeyê li gor hejmartinên sala 2018 ji 19076 kesan pêk tê. Dêra Meyremanê li taxa Pınarozî ye. Dêr di sed sala 19 de bi qewartina zinarekî mezin bi kevirê birandî hatiye çêkirin. Ev zinarek û bilindahiya wî bi qasî 11 metreyê ji 4 qatan pêk tê. Dêr li qata herî jorîne. Geliyê Şiqul li gundê Şiqul ku bi qasî 2 kilometre dikeve Rojavayê navçeyê ye. Gelî li mintiqeya Mağarabaşî û Kuşqayasî ye. Rêya vê derê bi rêyekê talî pêkane. Çemê ku çavkaniya wî ji çiyayê Toxmayê ango ji çiyayê Govdelî diherike geliyê bi zinaran dorpêç kiriye. Geliyê ku têda peyarê hatiye çêkirin, berê li wir du avahiyên kevnar hebûne lê bi dîzaynkirinê ra ev avahî hatine xirakirin. Gola Gokpınar golekî xwezayî ye û ji navenda navçeyê 10 kilometre dûr e. Ciyê gol lê ye ji asta behrê 1400 metre bilind e. Çemê Gokpınar ku çavkaniya wî ev gol e bi herîkîna 20 kilometreyan dikeve ser bendava Qereqaya. Geliyê ku av têde derbas dibe, dîmeneke bi heybet ra dixeber çavan. Ev gol ji bo kelekvanî û masûvaniyê guncan e. Gelê navendê bi piranî ji Suniyan pêk tê. Di nav 61 gundên Qezayê da 14 gund bi tevahî ji gelê Elewî pêk tê. 10 gund jî Sunî û Elewî tevlî hevin. 37 gund jî Sunî ne. Gundê ku Elewî lê dijîn Axpınar, Baxlîçay, Bozhöyük, Çamlıyurt, Deveçayrî, Guldede, Qereqûyî, Qerepınar, Kaş, Qonaxpınar, Kulafan, Mığare, Reşadiye û Hêlîn. Gundên ku Sunî û Elewî bi hev re lê dijîn jî ev in. Şerefa Jêr û Şor, Çawurme û Mezrawê Behram, Dabûlhöyük, Eskî Hemal û mezreyên wê, Qoyunlu Koca, Ayranca û Kozak, Mığare, Gobekweran, Kavak, Qerewêran, Hekîmxan, Yaylacık, Yelken û Mezra Fatma Dewrê jî Sunî ne. Ev jiyana hevpar nîşaneya rêzgirtiniya li hember mezheban e. Depo Baba kilometreyekî li Rojhilatê gundê Sazçaxiza Jêr li başûrê ava Sazçaxiz e. Li vê derê çend ciyên pîroz têne hesibandin hene. Li hember ziyareta Depo Baba li ciyê jêderka çem zinarên dede hene ku pîroz têne hesibandin. Ziyareta Guldede li nêzîkê gundê Guldede li ser tilekî bi xasî 150-200 metreyan bilind e. Ev der li gor gundên Hawrdorê bêtir serdest e. Dîsa li vê derê hin bermahiyên kevin hene ku ew jî nîşaneya kele hene. Tu heb jî mezel li wir hene. Derdora tilik hatiye dîwarkirin. Li vê derê dareke hêviyê heye ku kesên biçin serdanê parçeyekî ji kirasê xwe bi guliyên wê vedixin. Di sala 1993 de endazyarekî jeolojî
جبو و دره احتمال باجار قرال دایه. لطاخا کیرازلک حیرانی بابا لهره ما چم شغل دوی خو هیه. اف دوی جبو زاروکن هرسوک جیه سردان هیه. لهره ما دارن مازیا گنده اسکی حمال داره که هفر سه هیه پیروست حسبانن. جوه دره را زیارتا کلی دبیجن. لنافبرا گندن اینجس و چشک یردو لعالی قزل پناره گورستانه که هیه. تی گوتن افدر گورستانه کسین دشار ده هاتنه کشتنه. جبرکو قسمک مزلن و دره بچهکرنا ری کتنه بن ری قیصری و ملاتیه تی باور کرن که لوی هرم زیده قضاین ترافیقی چه دبن. بله تماشاوانین هجا مجارا میا ایرو نافچه تلگاری مویا لسر باجار سواسه بود. اما هفته پیشی ما بدانسینا نافچه کدن بوره بن. حتی نیوچاقه هر شاد و بختوار بن. سلام ریس.